Inggih titiang ratu, titiang sampun siaga ratu. Urip wayangan pun siriramu ya ibu mapaniang turgu maplemahan marikanang sarirantu nenguh aku turgu murti kanginan yaitu para watekan manusia Dewata prasamu natan waniri sapraptan ciredayung Sayu wakti padot aratu wong jin setan manusia nendar purun ring linggih iratu agi-agi ngani kuyatnu ayo dulus-dulus ratu wang ngasmu Lord Jombo Makrui puyengan nike. Nggih titiang ratu. Nini rai. Nggih tiang niki. Tegak iki banyi. Naji ngoyo niki nggih. Desa Darmawati. Benar. Nggih Bu Desa lurus. Sisiko sayang sulangai. Nggih sayu akti niki titiang ratu. Siap. Siap. Ade ini nenggek-nenggek milu. Siap. Iya. Siap. Mariki Ratu lulu. Wah, niu puingani ke kelawan si deram. Bani. Dia nenten puro. Maro ibi dini anak nanem dang belek sajan bangkir. Nyinya metanam barang nya sedang belek bangkir ini. Nyip sudah nginep di dalam nyinya nudog. Nyinya nudog tawanya na tanam karena belek nyen. Sumping. Oh, yu pingani ke pepacuhan. Anjih titiang ratu, durus ratu. Kedanin sira rama ya. Aliang sae lo. Aliang sae di janema. Liang ring setra ganda mayu. Yen setra ganda mayu. Walu ya Ratu Dewi Durga Berawi. Kan wendan tios di ratu. Kadi walu ya Durga Berawi. Sayu wakti. Iya ngedurga baya rawi mangkane. Anjih. Biasa aja gede dia jadi bisik itu kak. Liang ide liang. Lilo tua siraramu ibu. Sana mawe na liang nak tawang mo lo. Engke tumen ngigal. Dan padat tuh. Tekan. Weh. Di ban tengah ngaron pengliakne di baliu ya krona. Nge pengliak dia kan dia mabikol. Daja jelemo. Botaros yang tadi mekis. Nge. Ada nak mekis duk tiban bunyi. Tan wentan Keno idoi mas corona. inge Babapo. napi. Ordo kerajaan serem patuh cara liak. Oke tan. Yen paling ordo. Sayu wakti. Ngais peserem. Nggak patut. Jak pas saja babagi yo. Yen subor orto seram ya sajo bo. Oke. Kita nama Lia. Yang? Kita nama Lia. Yang? Amalia. Ah? Apa nang? Apa? Ah? Dijauh. Amalia.
ten yuko nang Amalia. Nyen. Tiang senten Amalia, tiang maro tiang apa nah? Ya tupingan ni ko papacu enak ake Aing. Iring lo. Dia sampun mengiring ke ratu. Lampah siru dayurah marwantenin alas puluh turunatanan wan Sayu waktu patut aratu. Titiang. Siapa nang sisiani besu? Aing di patut di ratu. Onyang pedrek kaden meme gero. Mangkin Nyarangin menggerakkan. sisio gaul nak mangkin nak sisio TikTok. Oh. Nih. Ampun pusu sisio ngereh lewat TikTok mantan malebos. Ulang ai. Aing di diam barat tu. Benin ngelong ekor nasi. Ya lampah siru pun ramu ibu sampun mari kanang ngalas dulu. Sayu waktu patut aratu sampun suwe aratu nyenang dikiring alas bulu dan siru natan pawuruhu ri kewisesan nirang naning dayuang ngin sing nawan sira sane tenuning kesaktian ido wisesan ido beketel rotah lo mapananu kang cari demangki kepanungu den siru mah kengaran Ki Bajra Sakti Samprangan ya pustaka mau tamu mau sese iloh benawang Ingke demo. ada pusaka Bajra Sakti tu ada nak maling uling dini deng ido sana nuenang iloh Ingke benawang patut niko mawainan ide mati. benah ya cuma bener mapan sampune nyeng pun sira ramu ibu mereka nang jagat bulu oh bemen gelar ibu den sira aji petenung Aing patut. bama kejang uling jagat bulu uling alas bulu uling kangin kat kau kajau kat keluar suba ketenung napi malih ya Tuhan gang kewisesa mereka nang penegara batuan di jagat negara batuan sing idang penglihakan gagat negara batuan sing ngidang kamu ngenerawang ilo panawang kono ngidang sing ngekat kono kamu Sayu ketemu waktu nabi sama winan ke. ya luar Ki Bajra Sakti Samprang ya pingani ke paweruh yan manusia sidi ngambil kanang Bajra Sakti Samprangan yang nak mula sakti aneh mengepandung pusaka sakti itu pun api sakti teman dan kewirang wisesa ini patut ya gelari kanang desti ngamet kanang Bajra Sakti Samprangan mau tamu luar kang dewata istinir iluh benawang nyen je makat pusaka Bajra Sakti itu yang mula nak nelu anasinanya weh sing kodak-kodak sing ada ngalang kesaktiane ya tu mangke meme anu winaya sapun api mangke kegelari kanang Surya Chandra nggih Haji Surya Chandra Haji Surya Chandra angin dat kalau wengi sida matemah kanang latri Aing patut. kengken caran pedang pangidang ngai lemah pangidang meme ngamaling kesaktian pedang pangidangai lemah pangidangai pedang niko angin winayo mapuan Surya Chandra kegelar sineramu ya ibu nggih
Dido sadeng duwena Surya Chandra. Ingani ke metemah kanang paksi. Kita juga. Aing ge di Badut lagi. Ame di kanang Bajra. Mari kanang pesraman ing penegara Badut. Bangsi rugi lah gula dari sisia kesayangan tomo. Bener. Jadi rago man tugas berat. Sayu akti. Kengken cara nilu hajakmu. Pangidang ke makat nang pusako terus gitu. Sayu akti Jadi dari rago mo. tugas aku nyelohan kamu ke jagat batuan. War nugrah lawan pingani ke makan. Nak hage-hage. Tuturi lampas ramu yuming lar kanang. Aing ge di jagi ngiring ke ratu. Tawah ke kanang. Terus ratu dijang iring ratu. Merayang kenapa? Dap-dabang lu, dap-dabang. Jalan ke ratu. Lah enak tunggu Terus aku malunggo bangyang dijang nyelahin